Pak aing nakajal jurus aing babangun seluntur. Ada yang salah di tubuhku. Oh. Duh, Meng, suka susah ngalen. Badosi segala. Duh, yang bener kamu sok nipunya orohol siapa Meng. Dipikir-pikir masih lampir gelis orang guru orang. Gulis gay bol na nong tot masa bola nong isa bola bol. Dia nikiraha nga dokter mata Meng. Dele, jadi dia mau dokter mata haji. Jadi dia mau beranak. At paingan mata siya pay supaan Meng, kunaon mata siya pay supaan. Kunaon Meng. Gimana no guys si lampir si gelisnya si bol karatan. Ay itu si nelampir. Jadi isi bulan bikin bara kalian. Duit mina ipo kaya bat seribuan. Kadang isi ando bayar sindikan kuman. Hendak butang jatuh hapan ci akan kaminan. Hei bol cepel. Dia cek masih nyilampir tapang gelisan di Gunung Mokol. Oh masa kamu malah. Tapi tuh ing Meng sabodoting siya Meng. Dolo di jauh mah dia dolo. Coba aing nakajal jurus aing babangun seluntur. Jadi isi bulan bikin bara kalian. Duit mina ipo kaya bat seribuan. Kadang isi ando bayar sindikan kuman. Hendak butang jatuh hapan ci akan kaminan. Aduh, ada yang salah di tubuhku. Oh. Meng nenek lampir tak merana. Dah lagu kulintingan ku dia, ayo teh angkon. Dele, Si nenek lampir kelepekan mabok gaduh. Tuh, coba yang nong bol nambah mak kurapan pinuh ku sirum doh, bae bol. Udah angkin ku dia karunya dulu, kunahan dia peot mabok nahan dia mau gulintingan kiyo. Sabatnya kan itu karuyo kawi kena modat. Leh, pan hati aing lagi didukinya. Duh, pan dia mabogo kasih nelampir si peot. Doakeun bagus ngempet supaya aing deket jodohna jeung si sayang. Jodohkeun ku aing dia sia jeung si nelampir si peot, ku aing ge bakal didoakeun. Duh, Meng, ulah ngomong bercintaan jeung si lampir kumaha ieu sareng ubarana. Yang bersabar, yang mie ayam, seperti saja. Duh, Meng, coba dicekelan ku si habis ngaguling doi. Duh, Meng, pemaka surupan beneran. Coba rada ditoong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di Alfamart. Ada yang bisa saya bantu? Saya nu di na beteng na pejitel si nene lampir. Gua bahasa berit budak. Ulah loba omong dari ya, aing siluman keriop. Dari ya kamari najong hulu aing sampai kabar segede bola. Dari ya Cicing biasa di dia aing nyar ubar bama aja getuk uyah. Oh, hajong aing nyekelan. aduh, lu aing nyeri kalau barang gua dari ya. Sari dicocokan tai ucing. Dia aing ubaran. Hoi, dina hulu si lampir. Keluar siapa mah hulu berit. Kalau keluar siapa yang dibere bekok colok. Ampun aing dipuakannya puak nene lampir mah bau puak sigung. Coba saya gerak keluar. Cier, bagong orang kita mah nahulu si nene lampir teh batok kalapa segede bagong. Kemana tas si bol cepel yang kumenyar ubar kebel bae si nene lampir di ubaran ku aing. Nya aing teh kawawa puak na hanyir. Dia ke guru kekituan. Itu si bol cepel teh nyar naon kebel bae. Dia di mana kebel bae? Aing mah capek nu si lampir. Aing pukarak meunang ubarna balukan. Itu tadi kebel bae pantekeun kana huluna.
Ya, karak main cager bener ih. Ngada balukang mah. Mana tongkat aing? Tah, dia aing capek. Nungan si bol cepelnya hanyir puak sia. Aju guru tidak kunanan ayo nama. Tilok paling ya ngempet 2 MR tahun sekali. Oke sayang kalau udah sembuh mah. Itu beki amat aing yang disebut saya bol cepet. Ayo udah tekunanan ayo kita ke markas. Ayo. Sembara. Kan ka mana? Uneangan si nenek lampir cedot kulutuk. Di panyanaing mah nek maling timbal anu macul nakampek. Sama kejobaan udah omongin. Sama lekete bol pongpet. Cilik-cilik, Batang sembara, siram kejobaan si udah bol. omong. Oh yes peot. Nemu ngobrolin orang. Kayaknya dia mau ngeleget piit. Pasir, ayo orang tangkan sibuk bagus. Sabuk bagus teh. Si peot. Kohek, cih. Jangan bilang tai itu bau. Sembara dia kelak. Aing ketip lagi simet. Kunaan siya Basir. Pancik aing ge tadi. Aing ketip lagi simet, Lur. Sama iya, karena belum simet. Kali-kalinya akan belum gaang. Ah sembara, gaang mah mahal. 40 juta sapiran. Wis burung gerakan belum coba. Oh yes sembara. Sayo karena nelampir bae. Ayo, bol karadakan. Hai orang paret si barudak. Hayu oge tangke. Hei, sembarahin cau dekat mana sih ya? Saha sia, ya metek. Wah, jaran duit agak. Akulah malampir, si putri pelangi, pecinta sambal delan. Sembara, eta orang si nyirampir peot ya. Oh, kesep. Kan oge siga manuk piit gitu. Ganeng sia sir, di sini kecelep si nenek peot. Gila aing. Mantep bau belum baralak. Hei kalian duaan, ngomongin be aing. Paling kalian kan tali karu. Siap peot, wawanianan ka aing ka dihantam ku si Sembara. Pan dia mau aing. Dia nyering-nyering ya, wae gelut ka aing kon. Teuing sia mah boga jurus kokoreh kotok. Kiki Hasan si bol silver. Hah, dia ulah bacot bae bol dilakban. Gora keluarkeun jurus kokoreh kotok sia aing nahanan. Bol bohak. Terimalah ajian kokoreh kotok aing. Aing mantuan dalekeun bae, Sembara. Tawan ya anak buah aing si bol sileun. Ayo anak buah dia nelapir boga jurus naon. Boga jurus pendul, paling dipelajarkeun. Kamar kita kena dangdur bae. Ya, siang nyala jurus bedul aing mah. Kokoreh kotok. Jurus bedul tukang akan dangdur. Arah kan terang boleh kadek keluar ke jurus kotok aing. Orang eta nu kitu ajian kokoreh kotok teh dahsyat amatnya. Anyer anak buah aing si bol bohak eleh. Kuat nyangcat gitu doang manuk pit. Nan sia lampir.
Hang rasakeun juru kokore kotok aing. Mantak eleh aing ieu. Oke siya boga jurus naon? Boga sembara. Boga jurus ngakel sembara. Wah, heuh, mana jurus sia lampir keluarkeun coba aing hang nolo. Ya, jurus mamah lampir mah, jurusan ngodek bol. Anjir, aing mah rada sieun basir. Teuing jajal bae coba adukeun jeung jurus kokoreh kotok. Oke, siap. Jurus kokore kotok. Jurus ngodek bol. Si sembara kalah Bogor. Lumpat ah. Aduh, bau amat gentraman teu beuki amat aing mah. Basir tungguan. Sok wawanian ieu budak ololeho keneh wawanian ka aing. Lah mending geura balik sembarang geus eleh geus datang ka imah mah ngakeul-ngakeul. Ayo mak. Geura balik. Cepet lapan. Aduh merah saun. Salah, baru melihat kutu ben bisa sih ben. Ben bisa sih. Kutu kali kalempeng bani. Lah, ini sudah darah paling.